AmaBlue Nation, okuyiqembu likaKhuzani Mpongose, acele omunye umlandeli kaKhuzani Mpongose oyiBlue Nation ukuthi ahambe e-studio afike akhiphe ingoma. Lokhu kuvele ngenkathi lo mlisa ebonakala eyijabulele ecula ingoma kaKhuzani ngoshuni wakhe. Ngeke ngize ngisho ukuthi ushuni wakhe ubunjani. Ngasemnyango akekho ozohlulalana yimi inkosi yomaskandi ngenkalakatha mina ngivale ngasemnyango akekho ozohlulalana yimi inkosi yomaskandi ngenkalakatha into enjani inkalakatha into enabalandeli abaningi inkalakatha ngenkalakatha into enjani inkalakatha into eqonywa kakhulu inkalakatha inkalakatha into enjani inkalakatha into ethandwa yiwo wonke umuntu mina nginkalakatha inkalakatha into enjani inkalakatha into enabalandeli abaningi inkalakatha inkalakatha.